Bešo Nthobela seswantšho se ke dikantoro kgolo tša SABC tše di lego ka Auckland Park gomme re na re gaša ka mono Studio 10. Molotšana wo go rialo re goroša go ditaba tša leleme la Sepedi e reng ya seswai. Dihlogo tša tšona ke tše. Criminals disrupt construction site with demands for project funds under the pretext of 30% localization and the protection fees. Ditona mafapeng a go fapafapana di re matšhošetši a go nyaka tšhelete magareng ga bosenyi bjo bo gakatšago tšhitišo ya diprotšeke ka nageng. We got a call that there was a building which was on fire in Auckland Park. Ba ditirelo tša tšhoganetšo ba re ga go yo a go betšego mollong o o phulegilego ka Johannesburg Country Club ka Auckland Park kgauswi le meago kgolo ya SABC. Bešo Nnalo wa rrao ka Stanley Tlalo re re madume a sešate ke yao gomme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesedimoša ka boripana tšeo di hlwego di direga mosegare ka moka. Re thoma ka tšeo di rego go nyaka tšhelete ka mokgwa wa matšhošetši bomenetša tshenyo ya thoto le bohodu ke a mangwe a mabaka magolo a gore diprotšeke tša mananeo kgoparara ka mono nageng di emetsi goba di diegišwe. Se ke go ya le ka ditonya tša mešomo ya setšhaba mengwako le tona ya dinamelwa bao ba bego ba bolela pele ga lekgotla la bosetšhaba la diprofense ka ga dihlotlo tšeo ba lebanego le tšona tša go hlabolola mananeo kgoparara ka nageng. Metheo kgoparara ye mengwe mo nageng e mathateng e eme ka lebaka la ditlhotlho tša go fapafapana gomme se šitiša kgolo ya ikonomi le go bulwa ga dikgoba tša mešomo. We've seen unbecoming behavior where criminals disrupt construction sites with demands for project funds under the pretext of 30% localization and the protection fees. This has given a bad image for the entire construction industry, which requires investment to address the infrastructure backlog. Se se bakile gore beng dikontraka ba šoma go diprotšekeng tše kgolo ba di tlogele. Zikalala o boditše baemedi gore ba šomišana le makala a molao le mebušo ya selegae go rarolola bothata jo le gore tlhaelelo ya mašeleng ka lebaka la go fokotšwa ga ditekanyetšo tša lefapha ke le lengwe la mabaka a ditelago go phethagatšwa ga diprotšeke. Kgoro ya merero ya bodulo yeo e nang le diprotšeke tša dintlo tše 295 tše di emišitšwego go tloga mmušong wa boselela le tšona di lebagane le bothata bja dinokwane tšeo di nyakago tšhelete ka kgang. Mathata a mangwe a go se fetšwe ga diprotšeke ka nako ke go hloka bokgoni. Where you find that contractors that are appointed, then they go into insolvency, abandon sites, and are not able to conclude the project. Poor performance of contractors, where some of the projects or contractors appointed do not have capacity to deliver on the project. Others do not have operational costs or running budgets, and therefore have problems. Gape go na le ditiragalo tša bomenetša mo mebasepala e kgopela go tšhelete go kgoro mme ge kgopelo ya bona e sa atlega e ya thwi go kgoro ya matlotlo ya bosetšhaba mme tšhelete yeo e tsene ka monga wa seloko e le matsogong a mebasepala. Tona ya dinamelwa e re tshenyo ya metheo kgoparara ditimela e jela naga tšhelete e nyakileng go fihla go diranta tše dibilione tše 5. O re gore ikonomi ya naga ye e golege ka tshwanelo ditimela di tshwanetše go sepediša merwalo ya ditone tše 220 go iša go tše 250 ka ngwaga. At the moment, Transnet is moving somewhere in the region of about 149-150 million tons. It's not enough for our economy. It's not enough to protect the jobs in mining. And I think that it also means that we run the risk of losing market share. NCOP e tla etela diprovinse ka moka mo dibekeng tše 2 tše di latelago go lekola kgatelopele ka bong ya diprotšeke tša metheo kgoparara le kgatelopele.
Motlatšamopresidente wa Afrika Borwa Paul Mashatile o re mmušo wa botei bja bosetšhaba goba GNU e šomile gabotse go fihla ka se sebaka. O re go buša le mekgatlo eo e fapanego go a ratega ka ge šedi e fiwa kgolo ya ekonomi, tlhokego ya mešomo le go šetšana le tlhatlogo ya ditheko ke rialo magareng ga tše dingwe. Mashatile o boletše le morulaganyi-mogolo wa ditaba tša SABC mererong ya sepolotiki Mzwandile Mbete ka Cape Town lehono. GNU has done exceptionally well. And the reason is because right from the beginning, the president said to all parties that agreed to work together, let's agree on principles. We came with a statement of intent and a minimum program and said, if we look at all our manifestos, all of us are worried about the economy, we're worried about jobs, we are worried that there is rising food prices, people can't afford to buy food. We are worried about the capacity of the state. So let's sort out those things. And everybody agreed that what we need is in this country is inclusive growth. Inclusive growth, but the growth that creates jobs for people. We agreed. Cost of living. Let's address this problem to ensure that people can afford so that there can be stability, proper social wage. But let's make the state to work. Let's professionalize the public service. Let's make sure that we have a government that is capable. So today, when you talk about the GNU, we call it a government at work. So that's the government we are leading with the president, as I said, is doing exceptionally well. Tona ya toka le tlhabollo ya molaotheo Thembi Simelane o re ga a tsebe selo ka pego ya khomišene ya Zondo ka ge a na le dikgwedi tše tharo fela a le mošomong go mme o bile le kopano ya go itsebiša le go dumedišana fela le ba botšhotšhisi ba bosetšhaba ke gore NPA. Simelane o re ga go lebaka leo le ka gore goba ke re Simelane o re ka fao a go lebaka leo ka lona ka se latofatšwego ka go leka go thibela phihlelelo ya NPA go ditokomane ge le dife goba dife tšeo di bego di le pele ga khomišene ya Zondo. It's a bit unfortunate precisely because it was only 2 weeks after I had met with the NPA that the first article came out. Already making damning findings on the department and on my leadership. The information in the Zondo, I call it repository because this is very technical about databases and other information. And we honestly said we did not have that. And that was, we were asked in a media briefing. And if we still have these kind of issues, it means we are still wasting a lot of time. Such kind of things are better resolved between NPA and the department. Robert Molaudzi wa bataolo ya ditirelo tša tšhoganetšo o re ga go dikgobalo tšeo di begilwego morago ga go phulega ga mollo ka Johannesburg Country Club ka Auckland Park kgauswi le meago ya SABC. Molaudzi o re bašomi ba fao ba phološitšwe ka lefelong leo ka polokego. Mollo o phulegile mathapameng a lehono go tloga ka moagong o mogolo wa ka fao go leba boamogela baeng le phapošing ya bojelo. Molaudzi o re mollo o ile wa bewa ka tlase ga taolo. We got a call that there was a building which was on fire in Auckland Park at the Johannesburg Country Club. Yes, indeed, we immediately dispatched our vehicles, 2 fire engines, and also a water tank and an air truck. And later on, we dispatched an additional fire engine. So right now, we've got about 3 fire engines and a water tank and an air truck, which are dispatched to this incident. So far, we don't have any injuries which have been reported. And of course, the cause of the fire is still a subject of investigations.
Kgopelo ya beile ya banna ba bararo ba latofatšago ka go bolaya basadi ba babedi gomme ba ba lahlela ka sethopeng sa dikolobe ka Onven Watch ga bjale e tla theeletšwa ka kgorontsheko ya magistrata wa Selete wa Polokwane. Molato wo o tlošitšwe ke lekala la botšhotšhisi jwa bosetšhaba morago ga go lokolola Steve Karata sa go kgopela go fetola lefelo la tsheko. Balatofatša Zakaria Oliver, Rudolf Divet le William Mosora ba ya go dira kgopelo ya beile ka letšatši la bobedi kgweding ya Diphalane. Moeledi wa molatofadiwa wa bobedi o ne a bua kwa kgotlatshekelo gore Rudolf Divet o ne a tlhaselwa ke mapodisi. Kgotlatshekelo ya re e tlile go reetsa kgetsi eno fa kopo ya beila e boela kwa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Polokwane. I apply that the court refer the matter to Regional Court A at Polokwane on 2 October 2024 for bail application, and the accused had to be remanded in custody. Moeledi wa Zakaria Oliver Jacobus Venter o tlhasetse botšhotšhisi malebana le dikgato tsa go ikuela kgatlhanong le katlholo go ba neela tetla ya go fitlhela dikwalo tsa molatofadiwa wa ntlha. There was no formal indication that the state would proceed with the supposed appeal. But, Your Worship, unfortunately, I cannot stand here and just allow the state to dictate proceedings in terms of a supposed section which finds no application. It would be completely incorrect in law for the state to approach. There's no valid basis for this. Ka bagare mapodisi a latofadiwa gore a ne a goroga thari kwa polaseng ya dikolobe. At the stage, the police didn't know that there are dead bodies there. They only know that there was somebody who was shot at. That person is lying at the hospital. They are still trying to find a space to talk to him and make sure that he gives them the details. Remember, the doctor who took this person to the hospital, or to the police station, also never had the facts. He only received a voice message from the victim to say, I am at this place, come and help me. Mo nakong e nngwe mapodisi a re kgetsi ya go tlhaselwa ga molatofadiwa wa bobedi Divet ga ise e tsenngwe kgatlhanong le mapodisi. Ke Katlego wa di-Kansas ABC Mankweng. Go tše dingwe kgorotsheko ya magistrata wa Middelburg ka provinseng ya Mpumalanga e hlwele e šutišitše gape molato kgatlhanong le molemi le balatofatša ka ena ba bararo bao ba latofatšago ka polao ya batho ba babedi mo dibekeng tše tharo tša go feta. Renald Stein, Dumisani Masilela, Stephen Wilson le Dumisani Luthuli ba latofatšwa ka go thopa ka dikgoka, go betha le go tšhuba ditopo tša batho ba babedi bao ba bego ba latofatšwa ka bohodi bja leruo ka polaseng. Maphodisa a golegile mong wa polasa le bašomi ba gagwe morago ga go hwetša mašaledi a ditopo tšeo go dumelwago e le tša batho bao ba babedi bao ba bethilego ke molemi yo mmileng wa R532 mmileng wa R535. Go latofatšwa ge Thembeni Mokuni le Wanda Mahlangu ba tšhabišitšwe ka dikgoka le go bolaelwa polaseng. Kgorotsheko e be tletše la go hloka bobono nakong ya ge ba latofatšwa ba bane bao ba latofatšago ka polao ba ba tšweletše pele ga kgorotsheko go ya le ka maphodisa. Bahu ba ile ba išwa motsaneng wa bona ke molemo yo go ya go ba laetša moo ba bego ba utile leruo leo go latofatšago gore ba ile ba le utswa. Matšatši morago ga go timelela ga bona mašaledi a bona a ile a hwetša a swelela go hloka bobono. Go le bjalo ba malapa a bahu ba re ba sa letile dipoelo tša DNA. Magistrata Solomon Gololo o šutišitše molato wo go ya go la bobedi la bekeng yeo e tlago go dira kgopelo ya beila le go hwetša mofetoledi wa polelo wa molatofatšwa wa boraro. Re sa buša re le amogela badudi ba motsana wa Tlhatlhaganyane gausi le Sun City ka provinseng ya North West ba hlwile ba ganta ka maikemišetšo a go bea kgatelelo go dikgwebo tikologong yeo kudu moepo go ela hloko taba ya go thola bana ba mobu le go bjala leiswa setšhabeng ditikologong tšeo go na le go meepo. Magareng ga dikgwebo tšeo di hweditšego lengwalo la dinyakwa go tša go badudi ke moepo wa Kromo wa Horizon le moepo wa Thutse.
Baagi bano ba lopa gore ditlamo tse di dirang mo kgaolong ya bona di tlise ditlhabololo. Horizon ke magodu ba ntseng ba utswa khoromo ya rona. So re kopa issue ya business rescue. We say as the community it's enough as business rescue. There's no way Horizon Chrome Mine kana in business rescue for 7 years. Mare ba ntsha di million mo motseng wa rona di tsamaya. Ba pallwa le ke emiefe nya go renovate sekolo sa bana. Se transport ya bona ya di trucka e feta mo pele ga bana ba rona ba palla ke go concentrate mo sekolong. Ba ba eletsa le dusty. Bare go na le gore meepo e tlise ditlhabololo e batlela ka dikgwetlho. Meepo e leng teng ena e gaufi thata le rona mo eleng gore ba ga ba thuntsha ditalamete tsa bone dintlu tsa rona di a phanya and ka ntlha ya ditirelo tsa bone merafe e tswang kontle e tletse fa go na le dithunya nako nngwe le nngwe ga o ntse go utlwa fela ka modumo wa sethunya so re le baagi re bona gore ga re safe. Go na le dithunya mo motseng tse leng gore ga di mo molaong ene ke dithunya tse dikotsi tse leng gore le rona ga se re na le pabalesego re le mo motseng wa rona. Ga ba tswa go ditotomeng ba tlhaga ba tshaba ba tsena mo mantlong a rona and then ga ra tshwana dira maphodisa awe gore ba teng mo mantlong a rona. Re sa le fo ditlamo tsa meepo di itlamile go tsibogela ditopo tsa baagi. Rona re le thutse mining re mo maikalelong a magolo gore re bone development re batla go bona le rona after 5 years re kgone supa go bontsha gore ne re le teng fa. We're a contractor mining for the business rescue practitioners. So it's a contractor mining Horizon. Yes, we received the memorandum and we will revert back as soon as promised. Baagi bare meepo e na le malatsi a le supa fela go tsibogela ditopo tsa bona. Sentle Englehihi, SABC News, Tlhatlhaganyane. Kimberley Action Group e re ikemišeditše go dira kgopelo ya mesaeno ya go gapeletša kgoro ya pušotirišano bodule le merero ya setšo go nyakišiša go namelela ga theko ya mohlagase yeo e tsebagaditšwego ke mmasepala wa Salt Blaki. Sehlopha seo se ganana le go namelela go lebeletše go itlhokela ga badudi. Mmasepala wa Salt Blaki o ile wa nyolla ditheko tsa motlakase ka diperesente tse 10.60 le tse 10.33 ho baahi ba sa kgoneng le baahi ba sebedisang motlakase haholo. Ka kakaretso, theko ya motlakase ile ya nyollwa ka diperesente tse 14.17. But when we look at the budget, we notice that almost all of the households they are affected by 14.17% increase, which is disingenuous from the municipality because they are misleading and they are lying to the people. So that is why we are making this call that the mayor must step down. Council must be disbanded because they are not fulfilling their obligations to the community. Ba hlalosa ha mmasepala o sa ba rerisa ka ho lekaneng pele o nyolla ditheko tsa motlakase. Ba boetse ba re ba kgahlano le ho kgaolwa ha phepelo ya motlakase baahing. Motlakase one o re amile haholo. O re amile haholo hobane o tlase fela. Mmasepala wa Salt Blaki o re o ile wa etsa ka hohle hohle ho tsebisa baahi ka leano la ho nyolla ditheko. O boetse o re o ile wa ipiletsa ho baahi ho ikopanya le mmasepala mabapi le bokgoni ba bona ba ho lefa. O re baahi ba sa kgoneng ho lefa ka baka la boemo ba bona ba kopuwe ho tsebisa mmasepala hore ba tle ba fumane kimollo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Ba ge di fella mo go me ba ditaba tša Sesotho ba tla lesolla tšona ka iri ya seswai mo go SABC le go SABC le gae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso wa rra Pule Ragwathe a e beng boroko. Mogedi wa SABC madumeša go tša boso bošomo bja lekgono re bona gabotse maro pharpharile ka dikalong tša ka bohlabele ba ka Afrika Borwa kgonagalo tše di bose tša dipula di ka dile gabotse ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal. La ka moswane re sa bona gabotse maro pharpharile bjalo ka dikalong tša ka bohlabele ba ka Afrika Borwa kgonagalo tše di bose tša dipula di ka dile gabotse ka dikalong tša ka bohlabele bona le go ka dikalong tša ka Durban gona ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal. Magašo ba tirelo tša boso ba re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le lewatle le le tlhafilego ka dikalong tša ka Cape Town ga re ya ka dikalong tšeo a re tlhokomeleng magašo. La ka moswane re sa bona gabotse diphefo di tla tšutla ka lewatleng gona ka borwa bodikele ba Kapa ge le ka ba rimjana ga bjale re bona phišo e ntšhi e ka tlhotlheletša go swagatlhaga ka dikalong tša ka Kapa le Boa gona le go ka Freestata go tsena bjelo ka North West. Magašo re tlhole mmele ya go se nyakega ka dikarolong tšeo. Ge re ya go dikgatša ditemperature re thomobele ko province ka Gauteng le tla sa gabotse le laetša le ruthetše ka dikarolong tša ka bo Pretoria e fela go fodile ka Johannesburg rata ke 24 go tsena bjelo ka bo Springs gona le go ka bo Carltonville le ka bo Vereeniging 25.
e tla ba le botse wena le go ka dikarolong tsa ka Limpopo province o le ka Mosina le tla sa ga botse le a fišhela ka moswane go tsena bele ka Bothando ke Masompedi tshela go fitha bele ka dikarolong tsa ka Phalabora Magašo a raparang ga botse ge re ya ka dikarolong tsa ka Mpumalanga go ma Afrika Borwa re boletse ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka ga botsena fela go fodile ka dikarolong tsa ka Boskukhuza gona le go ka Bokarolina le a fišhela ka moswane rata ke Masompedi Shupa ge re ya ka dikarolong tsa ka KwaZulu-Natal go ma Afrika Borwa le tla sa ga botse le laetša le fiša ka bo Lady Smith ka dikarolong tsa ka bo Vryheid e fela go a laetša go ruthetše ka dikarolong tsa ka bo Durban rata ke Masompedi tharo ka dikarolong tseo Potchefstroom Masompedi tee ka dikarolong tseo Kapa Bohlabela le tla fiša ga botse go ma Afrika Borwa ka dikarolong tsa go Mmaletswai rata ke Masompedi Swai e fela ka bo East London go a laetša go fodile ka dikarolong tseo re go lebeletše o le ka bo Makhanda ga botsena fela go laetša ga botsena fela go tla bo fodile ka bora bodikele ba kapa re bona ga botsena fela mara o tla ba pešitše e fela go a fola ka bo Hermanus ka dikarolong tsa ka bo Cape Town go laetša go tla bo go tšedifetše rata ke Masompedi tee Magašo a raparang ga botse kapa le boa go ma Afrika Borwa la ka moswane le a fiša ka bo Upington ka dikarolong tsa ka bo Kuruman o le ka bo Kimberley le tla fiša rata ke 32 Magašo a raparang ga botse Freistata ga botsena fela le a fišela ka moswane re go lebeletše le ka Bloemfontein ka bo Welkom go tsena bela ka bo Bothaville ke leo le fišago ka dikarolong tseo ge re di kgarutlela ga botsena fela ka Northwest le tla fiša province ka bophara o le ka bo Rustenburg Masompedi Swai ka Mahikeng le gona le tla fiša rata ke Masompedi Senyane Magašo go tšwa gona ke re mošate